Nagkampeon ang Ormoc City Division nga gindumara nga Eastern Visayas Regional Athletic Association o EVRAA meet 2026 sa Baybay City. Nakakuha naman inihin 173 ka gold, 141 ka silver, ngan 82 ka bronze. Ikaduha naman nga pwesto ang Leyte Divison nga nakakuha hin 64 ka gold, 68 ka silver, ngan 81 ka bronze. Samtang ikatulo naman ang Tacloban City Division nga may ada 48 ka gold, 37 ka silver, ngan 55 ka bronze. Ini naman in subay agin pagawas nga final and official tally itong Department of Education na Region VIII. Haiya naman na ginapahayag ginpasalamat ni Dr. Ronelo Firmo, Regional Director ito na DepEd Region VIII, ang ngatanan nga bumulig agud nga magin na malinampuson ang nasabi nga aktibidad. Dugang pahiningan nakit-an niyan tinuod nga spirit of sportsmanship, pagkakaurusa, ngan kamakarit nga nahatagin kahulugan ng mga kabataan hiton Sinirangan Bisayas. Samtang nakatalaan naman ang nasabi nga paisan-isan tika nga ni ka-1 kuto ba ni ka-7 iton Marso tuig 2026. Ngan tikang didiha Binaybayon Sports Complex, ako Bombo Renzo Lisiges, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!